Ćao! Da vam na brzinu samo kažem da odmah priđemo na stvar. Bila sam na Maturalcu u Pragu, posjetili smo Bratislavu i Budimpeštu i htjela vam pokazati ukratko o čemu se radi u te tri države, ta tri grada. Znači, sve je bilo savršeno, osim imala sam samo dvije primjedbe, jednu vam mogu reći, jednu ne. Prva je, znači, osoblje u hotelu. Znači... To je jedino bilo katastrofa. I da nas je vrijeme poslužilo, baš i nije, ali to nema veze. Uglavnom, a ovo drugo vam ne mogu reći, tako da... Šteta. Ako kad budete odsjedali u Pragu, nemojte odsjedati u hotelu Fortuna West, pošto, vjerujte mi, ne želite. Idemo na 6. Jeca sam ja iz... Nocu i ovdje je Roberta sa kanala DoubleTrouble. Pozdrav! Jej, našla smo Odo se. jesti. Sam ja rekla da smo u Pragu. Mi smo u Slovačkoj. Mi smo u Bratislavi. Bratislava, da. Kasnije idemo u Prag. Da. Tamo smo navečer oko... A ne znam, navečer. Ajde, vidimo se, odo jesti. Ono. Kafi. Nema, moraš tražiti na blagajni. sobi 10-12, nek smo u sobi 0206, došlo do promjene plana, ne pojma kako ni zašto. Jeca misli da je to zato što su ove tražile utičnice, nisu mogla naći u sobi utičnice pa su promijenile sobu. Reci haj Jeca. Haj. I to je to, ovdje soba, tu imamo balkon
I gledamo na park i igralište. Uglavnom. I parking. I neke šarene zgrade tamo ko neki pederi. Uglavnom gej pride. Uhu! Idemo. Uglavnom, lijepo je, imamo bračni krevet. Ne morate se previše uzbuđivati. Kupovnica je jako, jako mala. Vidi. Hvala. Jako mala kupovnica. Ali dobro mislim. Bitno je da imam. Tako smo prvo dobili onako na skroz zadnjem katu, onako skroz. Jeste, baš je bila dobra, ali mislim nije ni ova loša. Idemo se spremati za večeru. To dupe. Spremamo se za večeru. Imamo kartice i naš ključ, na kojoj piše pokoj. Soba se na češkom kaže pokoj. Kuci! Kuci! No kuci here! Забыла снег. Moram sve snimiti. Kao, baš točno 6 eura, tamo 150 kuna. Šta? 150 kuna 6 eura. Da. A to znam da su ovi dečki platili 6 eura, to je samo taj jedan, za tih 3 dana. Već sam plaćala. To možeš kad došli? Onda bolje da sutra, da ćemo tamo 3 dana. Da. Ova je Roberta i čekava je DoubleTrouble. A za 7 dana bok te 300 ovih kruha. A dobro, šta je to? To je... Ma to ništa konta, brate. Ako je 156 eura, 300 znači da je 12 eura. Pa nije ni to skupo. Ali Kako rekla je? Obrate mi, to je 70 i nešto kuna. 80. Ali dobro je za 3 Inak dana. nisi tjedan dana tu uopće. Pa da. Nek si 3 dana, 4, 5. 3, 4. Ko da bitno. Pa apsolutno ne bi. Roberta, kakvi su ti dojmovi do sad? Pa da je moglo biti bolje, moglo je. Ozbiljno, ja sam se tako razočarala prije svega. Ova sa prčvarnica mi liči na jedno sajmište. Sajmište. Na sajmište, doslovno na sajmište. I Ovo mene podsjeća ovaj lobby na... I hotel je drugačije preko slika i uživo. Da, I to ja. definitivno. I bok te mazak koja na kući jebeno inter. Mogu imaš besplatno. Da. Roberta je frustrirana. Jako, ali jako. Bože mi, ja se trebam javljati, mami, kako se ja ne javljate, sam u roamingu. Da. Spići će mi sve jebote. Meni mama rekla da će mi kupiti poni, još uvijek nije. Ja sam tako frustrirana, jao. Šta će sad raditi? Niš. Spava mi se. I Jelen isto, a bome i ne. Mogli smo ići spavati, Ne znam, ali malo kako rano. sam spavala nekih 5 sati. Ja sam naslonila na Jelenu kad liže. Ti to mene ližeš? Kad ti osoba u autobusu u 3 ujutro pita jel ti mene ližeš, ja rekao, šta ćeš? Ja rekao, Osjetila sam nešto da je totalno prolupala čeće u tom autobusu. Ja bih šla u onaj disko na 5 katova. Sve ovo za 2 eura u kineskoj trgovini. 2 eura. To tako zvuči malo, a zapravo je ona. Pa je malo. 14 kuna. Ovaj čips kod nas možeš kupiti samo za 14 kuna. Samo čips možeš Samo kupiti. čips možda, da. Ovaj veliki hel je koliko isto, 10 kuna. I ova jedna juha je 4 kune. Tako da ovo bi kod nas bilo 24 i 4, 28 kuna, a ovdje je 14. Svaka čast! Hello. Idemo u razgledavanje. Kombinacija za danas.
Strašno. Izgleda ko Samara. Kaže voditeljica, idemo u katedralu pokristite skroz. Dakle, u centru Praga smo naišli na našeg čoveka iz Srbije i kupili smo srpsku pleskavicu. Odlično. Tako. Nutelu. DoubleTrouble. Ja, vidim šta liči bez šminku. Dobro, imam šminku. Nije bitno. Jučer sam bila ljepša. Šta jučer nisi imala kad sam išla na disku? Briga me za disk. Pis, gledaš se. Pogledajte njih novi video. Sad smo u muzeju doslovno. Ja ne znam. Jako je. Jeste vi tu do pola? Ovdje? Da. U muzeju? No. Pol sata. Pa pola sata, to je do pol dva. A vidi pak? Da. Ok, idemo. Trgovačkom centru u Pragu. Vidi se strane Sephora. Yes. Jeca. Say hi. Prvo smo ušli u neki italijanski restoran. Izgleda kulturno. A ja, Jelena se tako nekulturno. Da. Fuck, sorry. So tasty. Ajde da probamo. To je beefsteak, jel da, sa krompirom i ovo je špinat ili nešto. Treska? Jelena, tvoj doživljaj. Fancy. Znači, ljudi ko žele posjetiti Prag, pasta freska je odlična i to vam je duž, ajmo reći, jedna od glavnih ulica na trgu. Evo da znate, tu vam je sa strane taj masaž, uglavnom, i suvenirnica.
i muzej torture. To jest I evo nas opet u sobi. Došli smo prije jedno otprilike sat vremena. Ja sam sad tuširala kosu, ja se sprema i sad idem na večeru. Da, večera. Jeca, say hi. Koračići. Jeca opet na sajmu. Kakvi su doživljaj? Kovaju, mini. O Bože, Jelena. Jelena, pitate nešto. Ćao. Ja ne mogu vjerovati. Ćao. 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 Ja bi ponija mazila. Oh my god, I got that on camera. To se smiješno ljudima. Quanto malo che? Quanto malo che? Che malo che carattere, ne? Ja ne mogu doljeti, ja sam moram mazice i Bože dragi, ja bih menja kući. Ja, životinje. Strašno. Osvojile su. Koji sam ga odvalila jučer. Sram je bilo. Strašno. Danas je zadnji dan, silazimo na doručak i krećemo. Falit će mi. Baš jučer, znači zadnji dan, jučer je bio najbolji dan i bilo je i sunčano i toplo i nije onako puhao vjetar i nismo imali uopće toliko vremena onda da razgledamo, da je bar bilo lijepo svih ovih dana, ali eto nije. Eto, ništa. Idemo kući. U Budimpešti. Yes. Ne, 9 je hača, 7 je hača koliko je bilo kalipsa. I Anđeo Gabriel sa krunom, žezlom. Tako, zalaz sunca, još malo po kući. U kući! Yes! Napokon! Sad ćemo se fino baciti u ovaj moj prekrasan krevetić. Idemo spavati napokon! Tudus! Whatever.